rồi qua có rồi Jong cái Syiem AiTNar các dân thì đẹp văn bài thì là yêu cái năm Jong cái con các dân thì rồi Jong cái Syiem AiTNar cái này thì hai người nhiều cái cái nhà thì cái này thì nhà thằng nó cái nhà thì cái này rồi nhà cái Behdienkhlam yang Jong hai Jowai yang ke Syiem AiTNar. Dengan ada Jowai punya yang terkait semua kesukaan get into the Syiem AiTNar. Kita stay over and stay. Jadi tu kita main raja nawan. Telepon atau mainan. Kemudian kita ada berlalu dan berlalu. Wah, kita sama dengan Kylleng Kner. Itu terkait kadang musik dengan aspek yang dikan dulu yang dikan sudah berada. Jadi kemana? Sudah nikmat. Lai dikan itu ya ke Behdienkhlam yang berbeda. Maka mayung nangga Kynrad hadir dekat tentang itu dan Kylleng silakan. Ini value yang orang besar, Jowai yang sang, Kynrad, Kynrad yang kuasa, melalui kawan di, wanda yang Behdienkhlam yang terbentuk. Like visiting soldiers waiting for an order, they look up for the signal from the noise and their brothers to move forward into the Pnar. On behalf of Jowai, I welcome Honorable Governor of Meghalaya. Sir, let us welcome you to our festival. And I also welcome the Honorable Chief Justice of the Court. This is the second time that our beloved Chief Justice became awarded in fact. Blessing always there with you. And also I welcome the Honorable Minister of Meghalaya, Kynrad. He is the only minister who attend in a warming Behdienkhlam Festival 2023. Thank you, sir. Your organized because all the ministers do that they are busy in their own meeting. God bless you. God bless you. And also I welcome all the officers with
Tinggi.
Khun ya kami Behdienkhlam Jong Snem atau ya ketika Snem berada itu any point yang di bawah dua sentimeter dengan beberapa Trei yang kemudian dengan Jaka Haka Syiem AiTNar. Kesempatan Niam Trei nak lapor. Kedua langgar yang baroh di Khun ke Niam Trei di wan lagi wiswan di Jong di kau di wan Hajar yang ke Raij Jowai. Kalau telang ga lagi Khun kirot yang ke Niam Trei yang Behdienkhlam ya ke Niam Behdienkhlam man Snem dari cinta di kirot sebelum beri hidup. Hega kat nang ni Snem nang yabon nang Kynrad idoi peran ke Syiem AiTNar kam hagini por ya irot wandra da Khun di betom saya ke umulong ini dari irot yang ke yang umulong hey ni irot dia Tuid ya buat menjadi tinggali. Berbuat kita di message di campaign. Jowai ikon ka ng umulong hapadi yang ini for. Kami orang natawa. Kekejut HIV, kekejut kebenaran perkai. Sama manusia Jowai. Payuma open power perkai. Kami mangga kami ke masjid. Kewarisnak. Hantam hagani kekejut keperkai kami. Baroh kekejut kesam. Hantam kekejut ke. Kagani kerat. Penkerniat ko yang ayat di baroh. Wah ini tau mani kita fikir. Hantam heliang Israel. Sekabile, Seiñ hagani kerat. En kecil kentin ruang. Wah ini cuma itu di. Halor mati di. Wamandi. Kau ina upen beli ki. Hawa ke imlang salang. Pun priangka yeni. Kanina tahu man ka kawi ka kupar. Kawan ra. Kat dorba katunang upunang. Kantam hayito. Wakidrak. Lani kisindi penduat. Siwa teman keding setiap sekor. Hagi imlang salang. Yangi hagi dikasi. Hagi dikasi. Ke dalam bah kini ka message. Kemulang. Kepenyogo atau wakil sekor. Penkerniat. Ya wara. Di Khun wara wa hatiari na kini kijindi ditembuat di penteran Jaka kiat kecekya tolong na diong ancestors of the first sector that is Kaban Center. Baroh yang kecil yang erat, terjumpa di kecil road, hai perkat, Jong hai. The role of kecil yang erat represents the modernization often brings about changes in various aspects of life, including technology, social norms, and cultural practice. While embracing modernity is a natural part of societal progress, it is crucial to retain a connection to our cultural heritage and traditions. It also represents the failing of the modern society, which is not sustainable in itself. Betul kali kita perlu terkan. Hewan hoshwa lei hewan walikam.
Jong have free, ye Jong EDP, one whole Savomi. Your culture are just a field if you don't believe it's ritual. Sejusur kerisi Jong E, man ko tam kesni ledau, waje uko, ledapi MP kejingai. Now approaching the vicinity of the Syiem AiTNar, where we witness two rods from the two other Dorvashnak, one from the Longkarvian and the other one from the Dorvashnak Kylleng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.